Ese nibyo koko ko amateka yaba yongeye yisubiyemo? Kandi se nibyo koko ko ibyahishuwe bitangiye gusohora? Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro Soma umenye ukuri, aho tugiye kurebera hamwe imva n'imvano cyangwa se impamvu y'inkongi y'umuriro iri kubera i Los Angeles ndetse n'amwe mu mateka y'uyu mujyi muri rusange. Ubundi uturere twa none two muri Los Angeles twarimo amoko y'Abanyamerika, Chumash ndetse na Tongva. Ku itariki ya 4 Nzeri aho hari mu 1781, itsinda ry'abimukira rigizwe n'imiryango 14 igizwe n'abantu 44 kavukire b'Abanyamerika, Abanyafurika n'Uburayi bakoze urugendo rw'ibirometero birenga 1000 bambuka ubutayu bava mu majyaruguru ya Mexico ya none, maze babushinga umuryango w'abahinzi muri ako gace witwa El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciuncula. Mu Cyongereza byahinduwe umujyi wa Bikira Mariya umwamikazi w'Abanyamerika ba Porciuncula. Nyuma y'igihe uyu muryango waje gukura uhuza ibendera rya Espagne, Mexico ndetse na Amerika ikaba imwe mu mijyi minini ku isi, hanyuma uza ku mujyi wa Los Angeles. Ubwo muri make bivuze ko aba baturage ari bo bafunze uyu mujyi wa Los Angeles ari bu bwoko nyine. Tugarutse ku biri kubera muri uyu mujyi, umuriro munini uri muri Palisade kandi watwitse hegitari zirenga 23,000. Iyi nkongi y'umuriro igenda yerekeza iburasirazuba ibangamira agace kihariye ka Brentwood gaherereye mu kigo cya Getty Center, inzu y'indangamurage y'ubuhanzi izwi cyane ku isi, ubu yimuye abakozi bayo. Kuwa gatatu, ibendera ry'umutuku ryerekana urwego rwo hejuru rw'akaga cyangwa se riburira ko hari ibyago ryaratangajwe kugeza saa 12 ko ayo masaha yose haraba hari kuba indi nkongi y'umuriro cyangwa se biteganyijwe ko indi nkongi y'umuriro iri buze kuba. Ndetse kuwa gatatu kandi hateganyijwe umuyaga ukomeye wa Santa Ana. Uyu muyaga Santa Ana ari nawo tugiye kurebaho ibyawo, turebaho gatoya imva n'imvano yawo, ari nawo ukomeje guteza ibibazo, ukomeje kongera uyu muriro ubwishi bwawo. Uyu muyaga kandi Santa Ana urakomeye cyane, uva iburasirazuba cyangwa amajyaruguru y'iburasirazuba uhuha uva imbere ugana ku nkombe. Bishoboka kubaho inshuro nyinshi mu mwaka kandi bizwi ko bibaho inshuro zirenga 20 mu gihe runaka. Umuyaga wa Santa Ana mu bisanzwe ubaho mu mezi akonje guhera mu mpera za Nzeri kugeza Gicurasi, kandi muri rusange bimara iminsi 2 gusa. Ariko mu bihe bidasanzwe bishobora gukomeza kugeza icyumweru cyose gishize. Nk'urugero muri iki gihe Los Angeles irimo. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe uzi neza aho izina Santa Ana ryitiriwe uyu muyaga rikomoka. Bikunze gutekerezwa ariko ko bituruka ku gace kamwe ko muri Santa Ana yo muri California y'amajyepfo ya Orange County, nyamara umuyaga wibasira ahantu henshi kuruta ako gace kamwe konyine. Andi mazina y'uyu muyaga Santa Ana arimo umuyaga wa Satani cyangwa umuyaga utukura. Imbaraga z'uyu muyaga kandi nizo ziri gutuma ikwirakwizwa ry'uyu muriro ryihuta vuba, kuko mu bisanzwe uyu muyaga ugira umuvuduko wo kuva ku birometero 95 kugera kuri 130 ku isaha, ariko umuyaga uri kuba kano kanya uri kuva ku birometero 150 ku isaha. Nibwo buryo uri kwihutamo. Bikaba byaje kugaragara ko uyu muyaga nuguma kuri iki kigero cy'umuvuduko, biraza kugorana ko serivisi zizimya umuriro zaza kuwuzimya kuko byaba biri ku kigero cyo hejuru cyane. Imiterere y'uyu muyaga bikaba biteganyijwe ko waza kwiyongera mu gukwirakwira n'indi mijyi. Tubibutsa ko iyi nkongi y'umuriro yamenyekanye cyangwa se yatangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka ku itariki 6 z'ukwa mbere 2025, ubwo ku munsi wari wabanje hari habaye ibirori byo kwizihiza, byo gutanga ibihembo ku basitari bagiye batandukanye bakina amafilme, aho bivugwa ko hari uwari uyoboye ibirori yari yatutse Imana cyangwa se yari yavuze amagambo atari meza agaragaza ko Imana ntacyo ishoboye, Imana ntacyo ivuze mu bantu b'isi kuri gisi.
ibyo bigatuma Imana irakara ikihorera itura umujinya uyu mujyi wa Los Angeles. Ku bijyanye n'iyi nkuru y'uyu muriro uri kuvugwa i Los Angeles, turakomeza dukurikirana amakuru kuko ntago birarangira. Ndagushishikariza ko waguma hano kandi ugakora subscribe kugira ngo ibi byiza bitagomeza kugucika, umenye amakuru ari kubera mu isi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.